to say a hadwene, I think we need to speak about a transportation system. Na yakobe die ho nsem no ya na akoye bibie wo ye nyina yakoye nnwuma so a ye hia se yetimi kɔ na yetumi beduru asomdwem ye konso a ye comfortable wo kwan a ye namu ye kɔ adwuma ye kodi adwuma ni nyina mu. Na oman no ye wo problem because aban no enie ni suade hunu meka aban a abatoato aso nyina ye ni suade hunu e wo fem efa ahyɛn kɔbɛdie ho nsɛm ho enti abribia no ɛma ankorankora ahyɛn ahodo ɛwɔ kurom ha no wɔnom tete yie paa enti sɛ amanɔne ne adeɛ no abɛhu sɛ ebi kura yɛ big company na ɔmo own transport ni nti ɔmo yɛ well regulated aban no ɛhyɛ sɛ deɛ sɛ ɔmo yɛ no ne pɛpɛɛpɛ so na ɛsɛ ɔmo yɛ ɔntumi mfa ne pɛ enye nsusu ye nya de wo pɛ ewo kurom ho because ɛhɔ no sɛ ye company a ya register no regulations ye adwuma untumi mfa wo pɛ enye bibia ye kasa gise ya sei ebu esa wo gye na abegye eno kura no hɔ no sɛ be dodo no akura wo mfa sika nhwe obi nsɛm no akase we ya bro so eye card na de aye na akro no public transport no very very nice. But over Ghana ha just ya shen akobedie ho nsɛm no eye bibie wo enti enya nwanwa sɛ utumi duru ba bi car sisi wo yes ye mfa nipa agye sɛ mu atua sika no a ɛsɛ mutua ne bi aka ho nti sɛ ye 5 cedis a agye sɛ mutua 10 cedis ansa na mede mo akɔ in any serious country sa car so ni nyina ye be impound won be face the law rigorously. But ye maimu no bibia ni a ye nyina yakoye te se de mpani kan ye ni hyan ba wonya tiefo saa ye nya yinti ye nyina saa na o ma fa ye because wo mu ebeka bia ma ye no ono wote ni V8 mu sebe ne ba kura ko school ne ba wo car e wo campus nti ono no ne ba mfa trotro no ankasa kura mfa trotro da enti onim hawa manfo ne ekom ministers wo ma be di minister for transport hwan ni nyina wo mu nyina obia ebaba be die no no wo obi a na ni mu edu a ebia wo sua no na ebia ye de ne tena trotro but wo nyini nyina no de wo ne ka ebia wo yusuo enti wo mu ya no wo mu ntie ha wo no a ye fa mu no na I don't understand. One of the problems are ewo ho sese e transport regulation ene a driver fo bi wo kurom ha ayo mu trimu den ma ye bu ye faso bibi kakra bi a ne ye gina so ne ye de bu ye de afaso ye nto fam mumumpo ye wa driver fo tro driver fo bi ni ade a won mu gina mia ye gye ebo ahyentuade ma ne broso wa ntua wo mfawo ene ye wo pa da ho ne omo pe no omo ye yento fam mumu no omo ye wi na omo union leaders na beka yakase omo nya yi minim se omo de omo ni wan waden se omo na ebechi omo ma bi but kromu anakoye te se emra ne nya adwumanti na no tech junction ya na prosini ba ko onhye uniform nti mate ni na ehunu wote ka adim oso woje woso wontua na one no eye ni wose mache mo obi ansi na momfa ka afoforo mache no ontimi nye fair ma ne mro so and I was very happy. I feel the driver no webu nkotodwe no onim sade wo ye no enye papa bado be ye obebu ya faso. In fact, ye nyina yeti o mamu in December 2024 ye hu senafu ya around by 14.99 ho ba bia petrol na diesel around 15.60 15 cedis 60 pesos. Eni na mu akakra ma e drop ye 2025 e drop eba fem me benya no around 12.99 meduru ba bi kura no diesel no a na wo soro na ekoba 16 no eba 13.99 ho ba bi ye kan ni nyina ekoba ye no a Ghana fo eze wa driver fo ne aduru de fem no na ba fem kakra munya hu bibi a ye kasa ye no ano ekodu driver unions ni hia no mso
wɔn ma yɛ 50%, 15% reduction, 15% reduction. And wɔn tee so kakra ɛde ma yɛn that period around May 2025. So okay, by June 2025, na fuel no so asa TBM about around 12 cedi 52 pesos. That is the diesel. And a petrol crab by 11 cedis, around 11 cedis. 1170 or so. Nina sabre no so yesaka oh asa drop you ontimu nsa ante so omusi da bi ye yaye mo no aye. Ye kan omusi omunti so biem. Ema sabre no se wo hwe spare parts ni ade kura no mko kraba dollar no kura no so sa drop ye by June beduru 10 cedi 20 pesos. Interbank rate na se oko black market kura bi okra 11 and e bi 11.20. Na manfo koto omo ko kra no maba na omo kra ebo aban na ba so se dollar aba fam si se no ma ye omo na omo ton cars ne e wo kromu a na ebinim ka se cars ne yatete so no omo gina TikTok no omo kan yatete so momra because dollar do fam meto car no ene car we ye se yatete so aba fam cars are there around 200,000 be ko ne de 150 160 because no say dollar na ba fam car dealers ni nyina wo kromu a some of them made videos and then omo advertise so about tete so ne e wo kromu a. And so fuel bar fem car bo so kra sa be bar fem and then here calling on drivers say monte so almost there be your ma ye na ye in August 2025 from June to August 2025 about 2 months time and just a city and a 60 pesos be 1 cedi 60 pesos be ebe car petrol any a diesel no diesel dey 2 cedi we 1 cedi 60 pesos petrol no e hono a no mo se yatum ashentuade ne yatum no masa akopejam omo kopejam a omo de call 20%. That is from the 15% to 20%, additional 5% on the omo de chaye no omo sa the 5% ato the omo de chaye no so e de abegie en ti omo increase fare by 20%, meaning so omo 15 omo de chaye no omo sa abegie kura the 5 asa aka ho me catch us say increment dey less than 2 cedis so and so omo say omo increase fare. Sa brand nyina no na dollar no da so hover around 10 Ghana cedis 1050 na the abros wa 11 ni ade and so okoka and omo say ye increase because market no ye increase egu aye just excuses omo de be ma say mo kaya me on this platform I went on them hard and my driver unions ni bi ba so omo defend they couldn't even defend, including traders na sabre no dollar eko lower no mugusu a no mumia yen e wo kromu a enne ye nyina agitum se fuwa na kosoro kakra de na aban e de aba se onu ayi 2 Ghana cedis e de free so. That's my point today. Aban say we 2 Ghana cedis e de free ebuo no a e da fam no so no se be ya ebe kushin drivers na mompre mo ho ento ahyentuade mu because fenwo ne bo no enyina ho saa eno ma bebre na de fenwo bo no ekọ nanim saa eti aban so we 2 Ghana cedis e de free so e de amamo enkanka trotrofo no a mo adodo no ayusu diesel trotrofo wo mo akwa yi afijase ne ade nyina mo yusu diesel wo mo ene number yi ovan td mo nyina diesel na mo tototo aban so ache omu 2 Ghana cedis ema GPRTU je fato so mame GPRTU ba abontin be ka say the other one GPRTU ba abontin be ka say 2 Ghana cedis no a aban no ede ayi afri fam no so no enanu ya de ni nti wo mu hu ni say akushi wo mu nti ni say driver ni bia to ahyentuade. Yeah, if you have the other one give it to me. Omu say ni say aban etu ahyentuade bia mu na ubenya driver fo a na ne namase saa afei yakotum this one, thank you. Also, the Ghana Private Road Transport Union GPRTU has suspended the planned transport fare wey enche you wey August 5th yeah and they saying and then 11th, right? It is just about last week 6 days ago almost suspended the planned increment no nko no almost suspended because what is the reason? Was it following the government decision to reduce diesel prices by 2 Ghana cedis per liter?
and the aban say where you two ninti GPRTU say woman suspended and cannot betumba omuntum because aban 82 Ghana cedis na every so. But before this statement, you know, since last 2 weeks, na trotro phone be jeje sikano krada dada. As I speak, omwa de omo pe including those station ahodo no a yekofa cars ni nyina dodo na tututu. Minim krade, minim omo a ekwa afigase no from 13 cedis ebi de ko 15 cedis. Omwa de omo pe charge illegally. Because ansani ebetu ahyentuade mu okromu ano emra ne kire se ese Ministry of Transport any driver unions no any transport unions ahodo ni hia na omu nyina ha getum se sei ene yakosie negotiations no edi ebeji sei until then no wo de wo pebeji buo bia no eye illegal, and that is happening. Ekoso ba ye hwe ne han je fato so ma me GPRTU ka se wo say it's illegal, so be charge fair. Omu GPRTU for no transport unions no any Ministry of Transport enyi ntumu no say wo je sa abo no a wa charge illegal fare na eye crime. Passengers must resist, but ye ko resist ya ye nya mate fuo bia anom tramo inum nu bo uhwe na ndimu se de onye obebo opeso obo kura wo ne kasa de no ye illegal no opeso no oku opeso no oku wakanim, and many people have faced this. The problem is that yemra eye weak it will be a ye de ope okrumwa, because Ghana Police Service MTTD ni no ogina kwan ho no a obe maintain law and order no yeduru hodomo a na yachia ne nsem na car no ko ye misa se o passengers amutim no ye hu se na nsem bi koso o mo charge illegal fare anye bi a ye gemo de ese ye gemo ana. This is just a simple thing to do, but the process ni be bisa wo kwan mu eye license obisa wie nso na obie so na eye osemo mpake wa ha ye ka corruption list ya abaya ye ka se corruption cause repressive ne yabo mudin edikan ba mo so na mo maintain law and order senka prosifo boa ye na maintain law and order driver phone timi nye yesi, because we bisa wo kwam and you get the answers, then we get these people prosecuted because a criminal a your offense say obeji obi bua emra no ema ho kwan se woje LI 2519 na nsinya aba no tie MTTD pani owo maimu a wono na ehwe akwan so sem ne ade ni nyina no wo mo hwe se tie asem a oka o se uni kwan se oje eboa aban ene transport unions ni nyina enkoye aginatuo bi anyi ntumu uni kwan se oje. The question is, why are these truck drivers in this town omutimi di omo pe ejebo omo pe wa bra officially sa negotiations no enconclude ye tie no for beko nakrana na mo akoji atum new fair e wo se etum a na mutum wi na mo de ato omananim ne yehu na se sune unim na ne transport operators GPRTU cooperative nyina mo akabo mu ne Ministry of Transport aye no na wo fa chire se wo de won tiase na de fair ni bi be ka ho a regulation 10180 sub regulation 1I okay say we yes what demanding more overcharging police yenya obi di complain ba ne so panchi a wo de emra na ba o first ne na nimra a pepa ho na abishim enti ashase mpamcho mo am ya driver for na mo sorry na mo dem na na shebun sem adan so to you we no come here dey enti 10 series free akosika so a ye je 115 series no me pa cha obi ya osa police ni bi ben ho ana police station agika number ne ko na de asembone Nhyira ye be no investigators be na surum ne do akokot emra na bantu ye transport operators and pamcho overcharging is over, don't do it. Oh yes sir, emra no so pachia when no am so anchiro bia. Enti the Ghana Police Service where the mo na mo ka mo na mo be boa me maintain sanity e wo transport system ni mo, because ye bre the cost of living e wo soro. And you have truck drivers near here because of the ordinary Ghanaian you bia na betumi say be ato car ni bi and you bia so na baby ho no a wo kwa
Sabe ohuni so obetumi a drive yako enti bi wo ho a wo park na wa fa trotro ni bi and they experience it. Apart from the high cost of living no omu say bu ye fa so ye ho kire yen. The Ghana Police Service enya license checking kwa wo kwan no so you are supposed to make sure say airline no ye adwuma. They are not overcharging us. And this is coming from your outfit. IGP yohunu abai no omu nyintu mu so omu increase fare but they have increased it. Tell your men to maintain law and order on the roads. Na ye bre eye too much. Aha ni ya ni de ye account so obekọ beba no na wo hu sika nyina asa. Waketua ye ntumu. Enzo mu bu chese obia ye de ope okromu a. This must cease and the police must act. Because all this is happening. I won't blame anyone because the police has the responsibility to maintain law and order. It's not difficult asking passengers omugu say yagem of normal fare and answer yagem wabroso just to actually arrest drivers omo yes and no. Now bobebre hu no so agai. Eye too much okromu a. Eye too much. Abisha me fancy. Nhyira 104.5